Pozdrav što ste dobrodošli epizod. Danas ćemo da vam pokažemo. Moje World na MySafe. Da sam sve ručno postavljao. Ovo mi je trebalo da pravimo oko 2 godine napravim. Šalim se, pre 3 godine mi je trebalo da napravim. Znači, sve ovo mi je trebalo 3 godine. Ovo sve. A to gledajte tamo bilo ko sam ja rušio. I ovo sam napravio. Znači, trebalo da ispane kao neko selce. Dobro, to nije ni važno. A vamo je brod. Nije ni on važan. Vamo je end. Znači, mene ne drže. Sad ću ja ovdje da napravim tajni ulaz. Odnosno, trebam da napravim tajni ulaz. Zdravo. This puzzle block. Lapis core. Trapdoor. I pršplit. Dvor. Ovo sad ovako postavimo. Novi ovako postavite, napravite. Dole rupu. Ovako. Sad idete na ovako. Ovako. Znači, ovdje ćemo izaći. Dobro, procenio sam. Tačno procenio. Kad ja dobro procenim, sad ćemo uzeti ladder. Leader. Kad ih uzmemo, onda ćemo ovdje skupimo na vatroket. 1, 2, 3, 4, oho, već na jedno. Dobro, to nas sad ne zanima. Samo nije važno. Kako mrzimo, kako se to da postavimo da bude mirna voda, oko. I sad napiti ovako. I ovako. Sad ovdje postavimo pršplit. I ovdje ovako ogradimo. Znači ovako. Ovdje ćemo ograditi. Znači ovdje ulazi selo. Ovdje mobovi ne mogu da uđu. Pa neće se stvoriti na MySafe svijetu. Ako ikra. Ja što napravim. I da lapis zvoli ovako. Mi svi lapis zvoli na ovom vrlu. Ok, kako znači ovako. I fuf. Ovdje pljušti kiša i ovdje lider. I izađeš. I tu se izaći tako to. To je to za ovu epizodu i pos.